Mateo sa tatwa, esposa hak María sa tarakiwa. Akatrataton akam sa sauhisktaski. Kunas kusisit familia niya takeh wakisi sasa. Kusisitanya takeh munas niyat utkanya pa? Kolkit munasi hanukah kunas munasi. Familian kusisit hakasinya. Kolkeh munasiwa. Ukampis haniu sinti wakiskirikite. Munasinya utkanyapa siristua. Ukau familia haroh yanapte. Esposa hampeh kimsatun kamaranakau hakashapta. Walik humanakah walha maranak hakasisiptaha. Hichuro nakanha walha casado nakau halhtapje. His walhaniu halhtapje. Han halaktanya takeh kunas yanap arakistaspa? Yanap takañasawa. Ukam amuyatamah wali askiwa. Awisaha, yathatat hakinakah kasado nakar han walinak askichinya takeh yanap arakispawa. Ukampis Jesusah akam sa Sao Lucas 11:28 kilkatan sana. María, lit anis mati? Ya, kitinakati Diosan arunakap istapki, pokap karaki, ukanak kusisippan. Aka kilkatar hamaha, Jesusah kunas kusisit hakasnya takeh munas isaansa? Diosan arunakap istaña, ukat pokhaña. Hisa. Ukat tratado kun hamsa Biblia familia nakar yanapt aspa ukhananchi. Ukat Biblia konfienya matakiw yanapt atam. Ukamahlit apuniwa. Kepa paginanja, internetan jw.org ukachikar mantanya matakiwich amanchti. Ukanwa hukampi yanapt anakah uthi. Akachikatja familian sum hakasnya takeha kunas munas isat librompi. Familia mah kusisitaw hakasispa sat folitumpi apakasma. Kaukir sa munasma,